Yang di tahu. Ay, jak kayatin alokatan ti messenger ko. Mabuti nga ang makabasa iti pakasairan manan tirik na. Kan may sa, ang mga nudyakon kabaulan. Christy, nagupan ka din iti messenger mo? Jak kayat. Mabuti nga ang makabasa iti makapasakit kanyak. Uy-uyawin da kung dagiti tattao iti social media. Ay, ano sama? Anya nga ron nga ikat nagkamali ka ading ko. Tinapadag kita, kat isalunat mo. Masapol a bumangon ka. Tapno mabayadam amin dagiti nakautangam. Manang. Oo, di kag sangit manan Papiksaam ti pakinakam mo. Kan agkararag ka. Panunutam dagiti napinta sa planom. Di mat adara pa mo iti biyag, ading ko. Uwan manang. Iso na lang tadyak na adal ahusto dagiti addang ko. Nasobra na overconfident ta kadagiti nararamit ko. Aging gadyak na puutan kat bimagsak dagiti negosyo arinugyan. Amom, dagita ti kay kayat ko adangdanggan manipod kan ka. Napakumbaba ka. Kan amom nga akseptaran dagiti nagbindutam. Kaya't nasawan, naamiris mo dagiti puon kan gapo no apay ana ikulasay ka. Agyaman ako na itipan na kaawat mo manang. Diyak ka mo ti aramidak no awan ka kapsat ko. Tinalikodan da kami ng dagiti tattao itaglawlaw ko. Si kalangan ti makaanos kanyak. Uray ti asawa kat sininaan ako. Am-amu ka, ading ko. Amok ti kinasaya at ti panagpuspusom. Di kag ti may sa arason no apay abin magsak kakat ti kinaman nagtulong mo. Naitid mo amin nga uray saan mo madakwarta. Nagulbud akong kadagiti nakautangak manang. Kaya't ko lasar dengan dakon dagiti nakautangak. Nagkariak iti aldaw a panagbayad ko. Uray sa anak asigurado no adda maitad ko wano awan. Anya nga ron ngay. Talaga kasta. Adalat na pa nagkamali tayo. Nalpasan dagidi. Indardarom na ka pa yan dagiti nakautangam. Iso nga aganos ka Agpanunot kay ti pamuspusan. Tapno makabayad ka. Needs, nakitam di impost da iti social media arupa ni Christy? Ay, Wan! Asinungat nga iti saan ang nakakita ijay. Kat no permi anay warwaras iti ure ang niya agrupo. Ay, diyak ko makaya ti agsao. Ngem, anya nga, kat nagkarumot ngamin ti kinaagraraman na. Rugi iti negosyo. De kotse, ako namlandyak amo ahulugan met day jay. Uy! Anya nga ita? Isupay Idi pay lang amin kat madlaw ko nga agin babak nang. Ay, wun nga rod. Agraraman day jay ata, Hoy! Iso nga anusan talata no niya ti trabaho ta. Tano siya, ay na, jak kayat at tumulat iti dayjay at tao. Diyak ka mo ti aramidak no kasano ang makarugi akmanan. Mabuti nga akong nga agnegosyo. Kan may sa, awan mat po unak. Saan ako na makautang tanadadail ako na. Diyak pa yan kay tirumar dito'y balay. Mami, Oh, apay anak. kaano nga ta nga agawid ni Daddy? Ko anak, mabayag nga agawid ni dadim. Taadayo ti ayan ti trabaho na. Dayta ti imbagam. Nakitak mo't ni Daddy iti kalman iti asit nagtipagadalan mi. Kinamat ko ngam saan ko anaabutan. Anya? Ay na anak ko. Amangan mo't no saan ani dadim di nakitam. Isu dayjay, Mami. Sigurado ako nga isu tinakita. Ha? O sige, bay aman ako. Tainton adalod ko. Awagak ni dadim. Tadamagak no isu di nakitam. Ha? Talaga, Mami? On anak,
Kat no iso, ibagak nga may nakasarungkaran. O sige, mami. Urayat ni daddy. Ta sigurado. Mangyawid to iti paborito ka makmakan. Wan, anak ko. Inak nga rin magkayayaman, mami. Sige, anak. Wah, Diyos ko. Agingat ka anong agulbudak iti anak ko. Diyak mabalin nga ipudnukan ko na tuusto a sitwasyon. Wah, anya ti aramitak. Mariribukan ak. Gapo iti kinaado ti agsing-singir kanyak. Oh, Christy, kumusta kan? Marlon, sikamat kayam. Wen, umay ka kumustahin. Ken, umayak agi padamag. Oh, pastragan na ko na. Ay, sige. Sumra ka. Aha. Ay, napasensya ka, Juan. Mariribukan na kami. Di kagdanag, tamaawatan ka, friend. Maalaag tugaw ka. Orayan na, tayalaan ka iti danong nga inumam. Pasensya kan, Awan pa igatang kun iti kape. Hala, ingka agi papudot iti danom tagkapita. Ada groceries iti dayta imot ko a karton. Allah, Mark. Di ka man na nagdrama ditan, friend. Saan aday ti panggap ko? Ken, amom, imayak. Tapno mapalag anak mo tirik nam. Agyaman akmanan. Diyak ka muno ka ano ang makasubad yan ka. Wan gayam, anya di ko nam nga ipadamag mo. Ada good news, ada bad news. Ang una ti bad news. Ket isarunok mo ti good news. Ay na, numabalin. Diyak pumakayatan ti makangag iti bad news. Ha? Nang rona no may panggap ka dagiti utang ko. Mawatan ka matkit di, friend. Iso na lang. Tanas ka na mamuam dagito eh. Tapnoan mo matiraramidam. Kinapod no na. Nabayagan nga ulbudak ti bagik may papan iti agdama a sitwasyon ko. Ngamawan ti maaramidak. Tadyak mati ida maliklikan. Gusto yung amin, friend. Ni Tata Lito, amay saan nakautangam. Plano na ti agdarom. Anya, kasano nga idarom na? Kat nalpasan ti tungtungan mi nga inutak abayadan ti utang ko kan ko ana. Wen, amok dayta. Nagsaritaan yun dayta. Ang nagbaliw nga ro ti panunot na, idi sinugsugan ni Grace. Diyay nga'y bakla. Grace? Wen, kaadalan tayo di high school tayo. Kat, anya nga'y kano tinapan na imbagbag ni Tata Lito. Ado Maysa ngay baga, di masakitan ka laeng. Amang ano di ka makafocus iti aramidam, friend. Talaga ajak amon ti aramidak. No saan aga po kinimanang ko. Amangan no saan kamin amangan iti anak ko. Masyanakan ka, friend. Kahit pasinsyam langan. Gudag ito ila groceries ti kabaalak nga ited. Di kagdanag. Nakipakaasi akin ni Tata Lito. Ngaikan na ka pa iti gundaway. Tapno makaurnong ka. Kahit makaitid ka kuha na iti binulan. Ay nahagyaman ak, friend. Kaya't ko lang unay ti makabayad. Ngamjak amuno kasano. Ay, nusan ka nga agbayad inton katapusan. Ay idarong ka, Christy. Pangaasiyo ko matata. Ikanda ko mapay iti panawan. Maasi kayo kumamat iti anak ko. Di mo usaran ti anak mo kapag palusot mo. Anya? Ay, pudno mat. Nusingirin ka ti anak mo ti rason mo. Maasi ka, maasi ka. Aha, siya ngay mo't ang nakautangam kadno kasapulak mo ti kwarta. Saan ko apagrason ti anak ko? Tapno makalusutak ka dagi ti utang ko. Ado ti utang ko. Wan, aklunag dayta. Manun adaras ang nagpakpakaasi akada kayo. Ngam aging kay ti social media. Pagpiastang andak pa yan. May papan iti utang ko. Nadadail akon kadagiti tattao. Kasano ak amang rugi. No ultimo masabat ko ajak am-am mo. Nagdakas ti panagkit-kita da kanya. Ay, di ka nagrason pa'y. Awan kat babain mo Talaga mangutang ka. Nits,
Kitaan ba ta sumungat, o ha? Ni Christy mat. Imbag man ta da pagpalingkina. Ay, si puta man o niya tigatangin na. Ay katamuhon daing kan asin siguro. Pagalaan na ngay kumait igatang na iti karni. Ay, sa bagay. Ne, umaymat dito ayanta. Naimbag abigat mo, Christy. Imbag man ta nakarwar kamit laeng. Nabayag ang naglamlamang ka, Christy. Wan, ilimlim mga dagiti nakautang. Iso nga itala arumwarak, Mitz. Awan nga minan isa ang mi. Iso nga umayak ag per kilo iti bagas. Ay, mano a kilo nga ti alaem? Kagudwa kilo lang ang Grace. 30 pesos lang amin ti kwarta. Ay na, nakakaasi kayo mat, Christy. Sige, ikandakan iti may sa kilo abagas, kan kagudwa kilo nga asukar. Tapno, adamat paglabayo. Ah, Wen! Urasan mo na bayadan. saan, Mitz? Grace, ikandak iti kagudwa kilo abagas, tabayadak. Ay, dayjay. Nakapanaw ni Christy. Ay na, nakatangtangsit na dya babae. Di nakit di kanun inawat, itatakin kwa na. Ay, kundi pride pa lang matilo ka. Amok tumat lang nga umutang manan. Ay wun gayam, kunak man no, impabalo dan ni tatalito dayjay. Ay, diyan ka mo. Amangan mat no nagbaliw ti panunot ni tatalito. Wenno nakabayadan ni Christy ken kwa na. Ay na, kasanungay, anabayadan na ni Tata Lito. Kit kagudwa kilo na abagas, ti imay na pinalingke. Ano sak amin apa nang si ti tao kanyak. Anya ngay ngarot kat nagbidutak. Christy! Apay nga naglablaba ka. Murong mi dagita Di mat ko nakabaybay am dagita. Ay namanang bay andak ka dilaeng. Tauray day tulaang ti maitulong ko kada kayo kinibayaw. Isardang mo day tanta day bagakan ka. Ha? Anya day tamanang. Ha? Oh, atoy. Alham day ti akwarta. Ha? Apay day ta kwarta. Pagpuunam. Mangkita kan itirugyam a negosyo. Jay ka ba alam nga asikasuan kan imanihar? Manang. Kasladyak maawat day ta. Amo ka mabutang ka ading ko. Ngam awan mapasamak iti biyagyo nga agina. Magpaabak ka iti butang mo. Nagsaritaan min kanila kay ko daytoy. Awan ti pagbut nga mo na pagmainam. Ngamin, disnodo anang tan iti daytoy a kwarta. Ha? Kasanun no pumalpak manan. Sayang laan day to akwarta manang. Amok ananakam ka. Nagnakmamong tinapasamak iti kalabas. Amok amas natanang kan praktikal kan nga desisyon ita. Adon dagiti idea kan sirib na adal mo. Manipod iti kapadasam. Diyos ko. Agyaman nakta inikandak iti kabsat kan bayaw aman nakaawat kan na anos. Tulungan da ko ma. Tapno adda pagmaayan ti kwarta nga inted da. Dahito'y kumatimangtad iti baruan am nama para kanya. Kan ti pamilya. Diyos ko. Mami! Ne, anak. Apay anak kariing kan. Rabi ipay laang. Maturog ka pa'y. Anda natagtagay na ko, Mami. Anya day ti anak ko. Adda tayo kanoy di salas. Kat picturean da nga gisuso iti addo to maabadbado. Kat? Hindi kwan. Naragsakan na kano. Kat ibagbagam nga ado tinagorder ka nagiti luplupot alakom. Anya? Aday ka. Nakagatang akon iti wagwag nga ilakok. Padasag ti manglukat iti bulto ti kidswear. Mangrugiak nga agipos iti Facebook. Barang dito iti ayan tinapintas agasat ko. Diyos ko, tarabayan na kuma iti da ito nga aramitak. Sikat ti mang bayabay kanyak. Isurum ti rumbang nga aramitak.
Tapno saanin ang maulit ti pan nakalugik iti kalabas. Ay na, maragsakan akparakan ka, Christy. Ay na, jak impagarup nga iti 3 oras apa nag-live ko. Na ipaibos ko di mo na avail ko, manang. Talaga? Ay na. Ururayik laeng ang makabayad di upat pa'y asaan ang nakabayad. Agi supot akon para iti shipping da. Talaga? Manang. Pay before shipping ti rules ko iti panagila ko. Naimbag ang nagbayad damot nga umuna. Manang. Kas di ti teknik ti daddo mga online seller ita. Paburmot kanyak ti kas di a sistema. Gapo tabasit laang ti puunak. Makitam, nukunak tumot ngamin kan ka. Limaing, kan nakasuro kan manipod ka dagiti kapadasam. Wen nga rod manang. Planok ti agopen iti duapay abel. Laba ak tumutan. Sakbay nga ag live selling ak manen inton bigat. O sige ading ko, good luck kan ka. Laglagi pam, adak lang itilikodam ading ko. Ay, ni Christy ti masabat ko Kat ni, ay na, nagano ti bit-bit na. Ure lag kubog, apo iti dagsen ti bit-bit na. Ay, kasta na dagsen mo ti awit mo Ay, si Kagayam Grace. Wen, i-deliver ko man dagito linabaak ngayong palabada. Ay, makilablabada kagayam ita. Wen, iso lang amin ti amok apanggadan ita. Ay na, adumot ti ammom Ta nabak ng kamot asigod, saan aya? Ah? Ay, sige Grace ha. Inakon. Makilablabada? Agtaksimet! Anyan tungi ti mabati abayad ti labada na? Gani, agtaksi! Oh, tatalito. Agbayad akon. I-full kun Kan, pirmaan nyo daytoy. Anabayadak aminan nga utang ko. Ay, kaya tuwa na. Muntoy, tagpirma ako. Tanay, agdardarasak. Nalpasan. Sige tatalito. Agyaman akmanan ha. Sige. Pimanaw mata ni Tata Lito. Wen manang. Napanan. Di pa'y nagyaman mat. Awan tirumbang apagyamanan na. Tasyak tinakautang. Di uray man. Kalpasan dagitin sawsawang na kontrakan ka. Kas jay taramidan na. Ay na, bay amon manang. Saan aday tati paka-stressam. Ay, sa bagay, rumbang lang agrag sakak. Gaputa sumaysaya atin ti kasasaan GTV agading ko. Maragsakan na, paragan ka. Agyaman manang. Kit naragsak akon. Tanabayad akon dagiti utang ko. Ay na, awanan nits. Awanan ti karga ti pwestuta. Inawis naktumot amapan iti kasino. Ay. Sandak man apapabasulan ta kinayat mo mat, Grace. Kinunam tumot abumawit Ang naabak ta. Kat isumot ngamin ti imbagada. Kunak anak, paiso. Kasanuitan. Agsasaruno man nang iti 5-6 kas kada inal daw ababay. Tanayin pa tayo, taipaship tayo. Kasla imposible. Wala ano day tabudega, tapagitadilan tayo kadagiti umay na stocks. Kasapunan tayo ti Kasla jak mama ti abimak nang ni Christy gapo iti wagwag. Ang mga no, ada sideline na iti tunggal rabi Nga ta? Kasano ko maabumak nang ti may sa katao iti wagwag laeng. Saan nga imposible day ta, Grace? Adon dagiti mabuybuya iti social media abumakbak nang. Gapo iti wagwag kan live selling. Ay na, basta saan ang mamati abimak nang dayta Christy. Kaano la idinapan gimatang iti half kilo abagas? Oy, ta kayo! Agbayad Nits. kayo dito utang nyo! Ay sus, patayin datan sa amaten. Dara sa inyo! Ikagumaan ta dito maray, Grace. Kat no, da nakabantay iti ridaw.
Basta agpanunot ta iti wagas tapno makataray ta. Ay na, maulawak san itibuteng ko. Apay ngamin nga insugal mo dya ibayad ta kumakin ko ana. Una, ano ba nga apak? Iso nga impuunak, ije kasino. Saan ay nagtulag ta nga awanan ti agsugal, Ay, huston! Grace? Santan nga pinabasol. Agpanunod takid di. No kasano ang makapanaw ta dito ay. Ay na, ang mga numalmalwen na ta tinakautangan ta. Agbayad kayo iniutang niyo kung naglangarudangan! Darasay na takasampulang ti kwarta! Ay sus. Ay na. Apay nga ijay sango ti pwesto da Grace ti paglalaawan di di abakat. Agbayad kayo wano urawak tayo ti pwestuyo! Agsingsingir nga ta. Rumwar kayo dito! Amokada kayo dito lang! Apay akas ti matan tinagbambanagan ti biag da Grace. Kunak man numayat ti sasaaden ti negosyo na. Amo bigada kayo dito. Next, Grace. Rumuar kayo, no diyo kaya timadang ka. Ha? Ni tatalito matay jay. Kaya't nasawan. Nakautang damat kan kwa na. Awanan kayo di ba eh? Unti mo motor ko, binulod nyo. Insan tayo di kasi na. Rumuar kaya! Nay. Kasino? Ha? Apay, agsugsugal dagiti dua. Kaslagas mat di nakagalon nga igam di may sa lalaki. Ay, mabit lang. Oh! Di ka makibiyang dito, si Ka Kriste. Mabit lang ang tata. Pagsasaritaan niyo kumaday ito itinasaya at awagas. Hoy! Di mo matiligat na ng birbiro ka na kita mo. Masapong kabayadan da. Utang da. Tadi, uramot ko ito eh. Ay, uramot ko. Ay, nagkalma ka kabsat. Mano ka diti singsingiram kadakwada. Masyakit, 100,000. No, bayadan, jagtal na ako. Ah, ay kwan. Dakkel unay day tagatad kabsat. Nga mabalin nga advancean ka iti 20,000. Iso lang amin tigam ko. Ah, Itad ko, tauray syakton ti pagbayadan da no kaskasano. Ay, kasano ako ngay, mate? Tatalito. Agaam mo tayo mat. Nakitam tinaglabasak. Idi nagrigatak. Talagang awan maitad ko. Nakitam mat. Idi nakabangon nak. Ininot anabayadak ti utang ko. Iso asaan nga imposible ang makabayad damat. Ay, sabali ka. Sabali damait. Sugador da. Iraman da pa iti saan da ako kwa. Awanan bayin kit di da kita. Sugador. Kaya hindi da amo ti agbayad iti utang da. Apay pala nakibiyang ka dita. Nalipatam ka din ti nararamid dagi at tao kan ka. Manang pinakalmak lang ti sitwasyon. Kita ama. Amang ano iti katutulong mo kat may sagmak kan tumanan. Sana dakas ti tumulong. Ngam na mabalin. Unang payapanunutan ti bagim. Manang, Idi si katawanan, andaya ti mulong kan ka agayam mo. ay, maawatak ti kayat mo asawan manang. Pakawanan na, tanalipatak manan. Ulitak saan adakas ti tumulong? Ngam na mabalin. Panunutan pa'y nga umuna tabagim. Ay na, no sana po ko ni Christy. Ang mga nanalitsyontan. Ay, wan nga ron. Nakababain unay ken ko na. Ura siya ka. Mabain na kadagiti inaramid ta kan kwa iti kalabas. Awanan rupak nga ipakita ken ko na, Grace. Naimbag pa ni Christy. Tamayatan ti biyag na ita. Ala, darasam kit di nga gimpakita pumanaw tan. Ang mga numadanunan datapay dagiti daduma pa'y nakautangan ta. Ay, anya nga tano puskol nagtirupak nga umasidag ka ni Christy. Anya ko mati ibagam. Agaplayak ka para impake di bodega na. Anya? Naimbagan ka Tagawid ka ni di probinsyayo. No kayat mo, sumurot ka kanyak. Saan? Umasidagak iti ayan da Christy. Kasanuta kaya makabayad ti in advance na kadagiti nakautangan ta. No agawid ka mat ijayan nyo. Awan mat usto apang gadan ijay. Ay, talagang agaplaya kas bagar ka ni Christy.
Baka pa kanandak pa iti libre. Ken libre pa iti pagyanak. Kasla jak maklon ti kas dyan nagbanbanagan ta. Kalpasan dagiti pananguy-uyaw takin kwa na, Grace. Wen nga rod? Oh, da kayo matgayam ni Ken Grace. Agtugaw kayo Agyaman kami, Christy. Christy, pasensya ka Ta itakamlaan na kaumay. Imay kami atap no agyaman kami iti panangisalbam kada kami iti dayjay nga aldaw. Pakawanan da kami kuma, Christy. Da kayo kit dimat. Awan day dyan. Ay na nagimbag ka atao. Ta itilak si dagiti nararamid mikin ka idi. Ket di ka nagduadua ng tulong kada kami. Gaputa amok tirik na ti masingsingir nga awan pagbayad na. No anya dagiti paglablabasan nyo ita. Napatas ko amin dagita. Talaga siguro akas to'y tibiyag. Awan ti permanente. Mabalin abak ng kaita. Ngam inton bigat, awanan ka. Mabalin mo't ama umsi ka ita. Ngam inton bigat, maitaltalo ka. Nagbalin akarit amin dagijay kanyak. Tapno agpursigi Tapno aggagat, ket makapangrugi akmanan. Isa adi kay madanagan. Tadyak nagimula ti sakit tinakem ko kada kayo. Agyaman kami, Christy. Biyag ti tao. Sa dino tinagapwam doon, ha? Kuha, Mami. Nagkuyog kayo ka ni Brian, saan ka di? Di kaglibak, tay nawagak tinan, ha? Awan kanupay ni Brian iji balayda. When, Mami, nagkuyog kami ka ni Brian. Di mo't imbagak kan kaliklikang paylaang ti makikuyog iti nobyom. Agad adal ka paylaang anak ko. 16 yu paylaang ngam kanayo nan ti panagkuyog yu. Mami? Ala, engkag palasan, tamang rabiitan. Brian, napnapanan niyo ka ni Donna. Nagpasyar kami lang, mama. Nag-window shopping ijay mo. Liklikan niyo pala ang tagkuyog, anak ko. Agadal kayo pa'y nga umuna. Makauray day taabanag. Mama, palubusan da kami kung mga agkuyo. Tawan mo't dakis nga aramidon mi. Kun paspas nagmimot ti panagadal mi. Brian, Jack kayat ti kasta pa nagsungsungbat mo. Pagsaya atam ti ibagbagak. Iso adikan agkalintagan. Minor de edad kayo pa'y laeng ken ni Donna. Iso aliklikan nyo ti agkuyog, adak da kayo. Taamangan no mailawan kayo. Ragpaten nyo pa'y nga umuna dagiti arapapyo. Tano nakaturpos kayon, isunton ti panagkasaryo. Hello, Brian. Donna, kailiw ka man eh. Agkita ta ko ma. Sana ka makaruar, Brian. Agungat ni Mami. Ngam, rimor ni Mami. Ha? Napanan na? Adda na pan na ginatang ije plaza. Ngam agsublimot la adagos dayjay. Umayak nga rin dito balayo, Donna. Ngam agawin mo't la adagos ni Mami. Mabit la ije plaza dayjay. Mabitak laan. Pumanawag mo't ladagos. Umay kalakitaan. Ha? O sige, makaamu ka, Brian. Ay, ayatin ka, Donna. Ay, ayatan ka mat, Brian. No saan tala kumaaminor didan? Agkasartan, Donna. Agadal tapay nga umuna, Ni Mami lakit din tinaglugan iti si Mardang atak sa iti batong. Darasam, agawit kan, Brian. Ay, sus. Amangan mo makita, nak. Alan, darasam ti rumwar iti balay. Ingkan. Ah, Brian, naggapu ka di tabalay? Ha? Nana.
Adalan na pan ko inted ka ni Donna. Nabayag ka dita balay? Saan, Nana? Kasangsangpot ko la itay. Oh, anyat inaramid yu kan ni Donna. Apay ngayon ranampay ti may itay awanak. Ha? Awan, Nana. Nagsarita kami lang. Unay kayo. Mami, di ko maungtan ni Brian. Mamin anumat nga ibagami kada kayo aliklikan yu ti agkuyog dudakda kayo. Talaga kadingawan dengdenggan yu. Sorry, Nana. Ala, agawid kan Brian. Kat maudin da ito'y ayo umay mo dito'y balay. Naawatam! Agyamanak ta pinatgamtikid daw kung agsarak taray ma. Wen, tamok ama ipapan ka nagit anak ta ti pagsaritaan ta. Oh, masansan nga rudan ti panagkuyog da. Di nakdangdanggan ti anak ko. Agpada ta, Marlene. Nubagbagaak ti anak ko. Ad-addaan naman ti mang sukir kanya. Ubing pa'y dagiti anak taray ma. Kasapulan dati panangigiya ta kadakwada. Wen, ngam agpada damat asukir. Ti pagamkak, amangan no agsikog ni Donna. Kasanuon ti panagadalda, numasapada nga agasawa. Oh, wen nga rod. Iso pa nagkunak. Yadayok pa'y laang ti anak ko. Sakbaya mapasamak ti pagbutbut nganta. Agpada ta solo parent. Iso pa siya nga kinawatan taray ma. Wen, Marlene. Masapul ang makaadal pa'y nga umuna dagiti anak ta. Tapno saan danto nga agbanag ang nakakaasi iti masungad nga al-al daw. Mami, papanan ka? Agbakasyon tayo di probinsya da lolo kan lonam. Kaano tayong agawid dito eh? Diyak pa yan mo. Basta agawid tayong tunbikat. Saan na bale? Bakasyon nyo matan. Brian, mangan kan Itay pa'y laasang sangwam ti taraon. Diyak makapangan, Mama. Asino ti pampanunutam? Ni Donna. Kaano nga tang agsublida dito syudad, Mama? Diyak ngamin makontak ti cellphone na. Talaga adimon makontak. Tawan signal itinapananda a lugar. Mama? Amok nga iliw mula ang dayta, anak ko. Ngampatyak nga aglabas tumutla dayta. Mairwam kan tumutlaan, Brian. Iso amangan kan. Di ka agbisbisin, tapno di ka agsakit. Mami, agawid tayon balay. Awan signal ti cellphone dito eh. At idog tinala ka bakasyon ko. Isungag talinad tapay lang diti probinsya doon. Mami. Agbakasyon tapay laan, kunakmat. Kaya't ko tag-relax dito eh. Inton pa nagsasarak, ijay ton lugar ti kapsat ko ti pagadalam. Anya? Apay anas kang nga madayo ak, Mama. At damit pagadalan dito iti kolehiyo Nakasarita ko niya angkol mo. Tumulong matlaang amang paadalkan ka. Di kay kaya tapanawan, Mama. Di ka madanagan. Sumurutakkan ka iti papan mo ijay. Ha? Kasanon ti balay tayo dito eh. Ipaabang ko, Brian. Apay a pinanawan na, Brian. Sorry, Donna. Awan na aramida. Diyak mabalin atop nga rin ni Mama. Tiyamok, masangputan ka dito eh. Ngapimanaw ka matgayaman. Kailiw ka na makita, Brian. Oray siya, Donna. Kaya't ka na makita. Kay maara ko. Ala, aganos ta, Brian. Aramidan ta ang karit ka na tadagitay ang mapaspasaran ta. Sa bagay, maawatak dagiti dadakkel ta. Brian,
Umadanhin, ti pa nagturpos mo iti kolehiyo. Uwan nga ron. Mama, Oo, apay nga ron akasla saan ka naragsak, iho. Kasla aglaladot ka. maditirik na. Mama, ken awan ganas ko amangan. Iso amangan kayo latan, Mama. Apay, anyat marikriknam, anak ko. Agtumar ka iti agas. Nasakit ti ulo, wano anya. Saan, Mama? Banog ko la siguro daytoy. Wano? Adda ka di saan nyo anag kinaawatan, iti nobya. Awan, Mama. Sige, umuna ako na maturog, Mama. Ha? Anya nga tati mapaspasamak, iti anak ko. Manon nga aldaw, akas jay ti jarna. Happy graduation, anak ko! Thank you, Mommy. Isagot ko kada kayo ti baligi. Ay na, para matlaan kan katibaligim, anak ko. Para itinapinta sa masakbayam. Agyaman na, Mommy. Ni Brian ti umaw-awan. Sumbata mon, na sigurado ang kablaawan na kadayta. Ay na, kabaudyanan na. Nakaturpos matlaang ang dagiti anak taray pa. Wen nga rod, Marlene. Diyak mailadawan ti kinaragsak ko. Uray siyak. Naibaglakit din ta natulnog dagiti anak ta kadata. Nagtungpal da kadata. Kat ita, natunoy dan dagiti arapaap da iti biyag. Wen nga rod. Kat naayat unay ti Diyos. Ta tinulungan dataan ang bayabay kadagiti anak ta. Flowers for you, Donna. Brian! I missed you. Kailiw kamot unay, Donna. Oh, Brian, iho! Kumusta? Long time no see. Okay lang, Nana. Da kayo. Kumusta kayo? Okay lang, but kimutong kan sa Diet, Nana. Padayet-dayet ka pa di ta, ah? Una, tapno sana nga agbutyog. Amok mo't adi mo kaya't adumakal ti tiyan ko. Lalapastar kam ni Brian doon na. When, Mommy? Umay ka, Brian. Nala. Itatagpadan na natalgad ti trabaho yu adwa. Mabalin yung tagkalaysa. Iso nga imayak, Nana. Taumay ko kumaipakada ti idadanon min. Nuan niya ti saritaan nyo. Na kayo ti masurot. Nuan niya ti tulagan nyo. Da kami imat itan ti paspasurot ka na kayo. Tanakalpas kayo matan iti panagadal yo. Mami, agyaman kami ha. No saan na kami apinagin na dayo ka ni Brian? Amangan mo nagasawa kami idin. Nga oray saan kami pa'y anakalpas iti panagadal ni. Uwan ang mga nog sa saruno pa'y kitnit anak yu Agyaman kami kada kayo, Nana. Pinagbalin mi akarit dadya pagtangi ti biyag mi. Petita, natunoy min darapap mi. Agyaman akmat na maawatan da kami. No apay ngay naramid mitikas jay. Nala, ibagam ka ni mamam tapag sasaritaan tayon ti kasaryo. Amo Brian, nakaragrag sakak. Ngamin, sikat ti makatuluyak. My first and last love. Ad dapat ti kinaragsak ko, Donna. Nagbayag mat ngamin ngaglabas ti aldaw. Magagaran ako na makikalay sa kan ka. Apa yan? Nasakit ti abagak, Donna. Ha? Naan ano? Naktangan la siguro iti trabaho daytoy.
Masansan ti panagsakit ti abagak. Brian, agpa-check up ka Si Kamet. Sana doktor ti kasapulan ti abagak. Tay mangilot ti kasapulan da ito eh. Tay ay ayatek analaing nga agilot. Anay ko. Nagsakit ti tiyan ko Masansanan da ito amarikliknak. Agpangato. Agingga dito abagak ti sakit na. Kanayon ti panagulaw ko. Kaslawan pa'y ganas ko namangan. Pagnog ko lang siguro iti trabaho tayo tayo. Maturog ako. Mama! Mama! Ni Brian dayjay. Brian, iho. Apa yan? Anyat mapaspasamakan ka. Nabara ako, Mama. Malaminak. Ulasan na kiti napuskol, Mama. Diyos ko, nagbara ka nga paiso. Mabit lang ta mga lak, iti tumaram nga agas. Kalpasan na, itaray kan iti ospital. Saanan, Mama? Ulasan daklangan, Mama. Basta, itaray ka iti ospital. Mama? Ayan nyo. Ha? Mama? Anyat sangsangitan nyo. Brian, anak ko. Mama? Brian. Anyat sangsangitan nyo, kunak. Diyak kumakayat. Ngay baga na itikan ka. Ngam na sa isayaan no mamo. Tapno ang tinulong to nga kararag. Anak ko. Dawatan na ti kaasi tinamarso. Apay, Mama. Iho, natawid mo ti sakit tay di amam. At the liver cancer mo. Mami, kitaan niyo man no bagay kumatlang to'y gown ko? Ne, impadas mo magtantigawn mo, anak ko. Wan, tapno amok no umanay wan no saan? Wan matkit di. Ay naam mo anak ko, nakaragrag sakak para gan ka. Ngamin, saan ka may tulad kanyak nga inam? Amumat, asaan ko anapadas ti na ikasar. Iso nakaragrag sakak para gan ka, Dona. Ha? Ni Brian, Mami. Sige, kasarita mo, tayo nakisaganan ti ka ng tawan. Hello? Brian, my love. Umadaling ti kasarta. Excited ako na yan. Jack makaturturog. Dona. Latingitek. I-cancel tanti kasarta. Anya? Brian! Pangasim! Dinakrabakan iti kasta. Saan ang mga rabrabak? Dona. Saan ta napatuloyan ti kasarta? Sumapol ka niti sa balya pag-asawaan. Ta saan ka nga ayaten? Bye. Hello? Brian? Hello? Apayakas dyan ni imbaga ni Brian. Pudno ka titay dyan nga imbaga na? Wano? Rabrabakan ak. Kat kaya't nakasurpresaan. Mariribo ka na.
Brian, iho. Apay akas jay ti imbagam itinobyam. Mama, yak kayat amabalo at dagos te ayat iso na saysaya at no sumapulin iti sa baling ayatan na. Nga uray nakasaksakit kanya. Anak ko, agbyag kapay itinapawat. At dantaning tibiyag ko. Awanin namnama. Itulog tayo. Na talaga siguro nga patinggalangan dito hindi biyag ko. Saan? Dawatan ta, ti kasi ti Diyos. Agimbag ka, anak ko. O anya, napankan ije balay da Brian. Wan, Mami. Ngamawan tao iti balayda. Anya, kasano? Talaga ka di asaanan ang matuloy ti kasariyo ken ni Brian? Saan man, Mami? Matuloy. Ang imbaga na lang arudan kan ka sumapol kan iti sa bali nga ayatem. Saan ka di? Jakpat dyan day dyang imbaga na, Mami. Rabrabakan naklaan day dyan. Anya? Oh, imposible matapagangawan na pati ti panagkasariyo. Marikrik Mami. Kaya't nakasurpresaan day dyan. Masapol ang makasaritam atan inton bigatan ti kasariyo. Di kay madanagan, Mami. Kaya't magla siguro nga iprank, tinobyok. Iso nga urayak latan inton kaaldawan ti kasarmi. Ang mga nasurpresaan nak to dayjay. Anya? Awan amok anagapaan mi. Awan panggapuan na amang i-cancel iti kasar. Iso ang napigsa ti atap ko. Akayat nak nga iprank dayjay. Dona, anak. Itay tayo pa'y amang ururay ka na Brian. Ngamawan damutan. Apay ngay, Mami. Ayatan ngay. Nukunak tumot nga minkan ka idi nga Mapanak ija balayda. Ha? Donna? Mamaray, Ma. Itay pa'y lang agur-uray kami. Ayan ni Brian. Mangrugin ti seremonya. Iha? Sobra ka. Mapan ka. Titisilid na. Apay ngagsangit kayo. Basta mapan ka na. Titisilid ti anak ko. Amin nga imbagakin ka. Iso ti kinapod no. Dona. Iso ala tingitak. No in-cancel ko ti kalay sata. Apay nga inlimod mo. Ti sakit mo. Ladingitak. Diyak kaya't ngagdanak ka kanya. So akas jay timbagak. Tapno ko rahanak. Kit nalakanak lang ang malipatan. Diyos ko. Brian. Di na panawan. Pang-asim. Ay, ayatan ka. Diyak ka malan na mapukaw ka itibiyag ko. Mabilang. Awagak da mama. Ibagag. Taikuyog nandito itimang kasar ka na ta. Tadito yan. Di pagkasaran ta. Si kababae, awatem ka di asipupuso, daytoy lalaki, kas asawam.
Owen, Father. Kat si kalalaki, awatem ka di mo't daytoy a babae, kas asawam. When? Father? Yan tangay kayat yo te agkasar, lualluan nyo daytoy. Apo, a Diyos. Ipahin mo ka di. Amanipot ita nga aldaw. Di puso. Gan kararumami. Agkay kaysa. Iti amin abanag. Ay ayatin ka, Donna. Ay ayatan ka bahat. Nasakit ti papanaw when ipupusay ti ipatpatag iti biyag. Nga masapol nga aklunan, tanalabit at napimpinda sa plano ti Diyos para iti masakbayan. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag. Ti tao, insura ni Jenna Almoites, agiyaman kami. Biyag, ti tao. At ka din napatag ni bagam kanya. Ay, piman kamat, Manong Pablo. Kasto'y kadilatan ti panagbiagyo. Nakakaasi kayo. Amumat niyang taltalo naglaeng ading ko. Kahit kabalang nga ro na pagadalan ni ti kolehiyo ni Karen nga anak mo, nunam na maamlatan ti kasapula mi jitalon mo. Ikarkarigata ka pagadalid di anak ko para itinapintas to masakbayan na. No nagadal ka kumaidya na imbag, saan ka kumanga grigrigat itama nung? Ha? Ay, wanggayam, awisan kayo man ka ni Karen ni Jebalay, kasangay di ka anakan nila kay ko. Umay kayon to Wen ading ko. Umay kaminto kini Karen. Tapno makaraman kayo mo titinaima sa sidan. Sana pasi ka natang tisidsidan nyo ka ni Karen nakana ka. Imay kayo matkayon iti birthday party. Insan Karen. Wan insan Joel, inawis na kami ni Auntie Leslie. Nasayat mat. Tapno kikita tayo diti paskan. Nabayag namin na Jack nagpasyari di balayo. Apay nga minasan ka matan na mapapan iji balay insan. Laplap danak namin ni nanang ko. Anya? Apay alapdan na ka ni Auntie Leslie. Ibagbaga na. Ama bisinanak lang iji balayo. Numapanak. Ha? Imbaga na ti kasta? Uwan insan. Saan na kahit ni nanang nga mapanak iji balayo kin Uncle Pablo? Ay, Oh, apa nagsinay ka? Ay, awan insan Joel. Di bola talikas kaso ti bagbaganan ti Leslie, anak ko. Tatang, Kas kailangan ti panagsasauna. Ngam nasingpot day jay akabsat ko. tatang, nadakamat yu iti kanya kada kayo tinang paadal ka ni Auntie Leslie iti kolehiyo. Wen, anak ko. Nasapa kami ngamin anaulila. Siya tinagsapol iti kwarta tapno makaturpos la iti kolehiyo ng tim. Tatang, Nagato itan ti estado ti panagbiag da pamilya. Gaputan nakaadal anay imbag ni antim. Pinili ko ti sana makaadal. Taimpang pangrunak ti panagadal idin antim alisle, anak ko. ngam no agsasaon niya Auntie Leslie. Kaslawan na itultulong yu kan kuana, tatang. Bye-bye amlatan, anak ko. Tagtagipasitan na tayo ni Auntie Leslie. Imbagak meten adi mulatan ni kaskaso dagiti bagbagana. Tigit di panagadal mo ti pang pangrunak. Aghadal ka na imbag para itinapintas to ang masakbayam. Nanang, kaya't ko ti mapanidya balay da Uncle Pablo. Ne, anya kumatyarami dumi jay Joel.
Kaya't ko lang ti makisarsarita kadakwada, nanang. Ay na, saan ka mapmapan ni Jabalay da uncle mo? Ang mga numakaala ka pa iti sakit ijay. Ha? Awan mo't sakit da Uncle Pablo ang makaagara. Kaya't ko lang mo ti mapanagpasyari di balayda. Mabisinan ka lang ijay. Di ka mapmapan ijayan. Nanang. Agtalinaan ka lang di ti balay. Saan ka mapan ijay balay ti ulitag mo? Itay kakadipay diti balay, ating Leslie. Hawan, Manong Pablo. Ururayan ka. Nagkapwa maya. Napan ko pinasarjay talon ko. Apay aya. Ay, kwa. Napatagtibagakan ka, Manong. Anya dayta? Anya nga tano ilako talangan ti family house. Tapno mapagnumarakmag. Anya? Hindi. Apay kaila ko ta. Kat pag nanaidan may pailangan kinikarin niya anak ko. Pundat na gitinagawanan na naganak tati sular kan balay, Manong. Saan lang nga si katag numariti family house? Iso nga ilako talangan. Saan ang mabalin, Leslie? Sa di mo ngayon ti pag naidan may kinikarin, no mailakon ti sular kan balay. Agnaad kayo langan ni Jetal Talon, Manong. Agaramid kay ti kalkalapaw mo ijay. Anya? Agsapula kiti bayar kat ilako talang ti family house. Saan ang mabalin ko nakmat? Sa maysa. Saan kayo ba't nagparparikot iti kwarta? Kaputan na alwan ti panagbiag yung agasawa. Uray pa, Manong. Rumbang lang nga damot mabingay ko iti dayja balay. Di mo kumamot bukudan ti family house. Nagsaritaan nyo ka din dayta kini Pablo akabsat mo, Leslie. Wan, Uncle. Di na kayat nga ilako ti family house me. Diyak mo ti palubos ang ay sulang tagnumar. Wan nagtawid ka nagiti napanawan dagiti dadakkel me. Da kayo ngagkapsat ti mangurnos iti dayta banag. Agpada kayo maet nga dakarbengan na iti dayja sular kan balay. Ay, nasakit tinakam ko kani Manong Pablo. Marik na kabukudan ng ti family house me, Uncle. Nasingpat ni Manong mo Pablo, Leslie. Iso, tinangpadal ken ka. Idinatayin dagiti dadakkelyo. Ha? Iso hasa na rumbang nagsakit tinakam mo kini Pablo. Ay, basta. Diyak kaya tabukudan na ti family house me. Kaya't ko nga ilako nan tap na damot manumar ko. Kabsat yu day di tatang me, auntie. Pangaasi yu. Ang lukuyan yu ni Manong Pablo nga ilako nan ti sular kan balay ang napanawan dagiti dadakkel me. Nay, apaya kayat mo nga ilako ti sular kan ti balay dagiti dadakkel yaw. Adangar pangaramata kiti kwarta, auntie. Anya, itaman pa ya kasapulam ti kwarta ket nagbaknang kayo iti asawam. Ay, basta ka sa pulak ti kwarta, auntie. Jakmat kaya tabukudan lata ni Manong Pablo ti family house mi, ah. Leslie, Nakasaritak mo na Uncle Juan nakabsat na dinanang mi. Kat dinamot na sungbatan tinamdamagag kankwana. ada kada kayo ngagkapsat dayta. Kasarita man na imbag ni Manong mo Pablo. Kinasaritak nga rudan, auntie. Ngam di na kaya't ngaila ko ti family house. No, kas pangarigan tao manugot ni Pablo nga ilako ti family house yo. Sa dino ngayon ti pagnaidandakan ni Karen. Ag nadapay la jetal talon na. Ijay mo da kanayon tayan ni Manong Pablo. Rumbang lang nga pagbingayan min ti mapaglakwan iti family house, auntie. Kinasarita na kayo gaya man ni Leslie akabsat ko, ante. Wen, Pablo. Sala siya ti kinasarita na. Ura ng kalmawan. Kaya't nilisli nga ilakon ti family house yo. Ay, saanin ang makaid na ni Leslie, ante. Talagang agragot launay ang mangilako iti family house me. Kahit na nga ron ti plano mo ita, Pablo. Jak ilako ti family house me. Kaputa pag nanaidan mi pailakin ni Karen. Sa maysa,
Saan pa analpas ni Karin iti panagadal na iti kolehiyo? Maawatan ka, Pablo. Itaman pa'y ang malagip ni Leslie kay lakot ti dagaken balay. Di namot madagdakamat dahi tayo idi. Uray siya nga rod kat mas daw iti dayta nga raramidin na. Agasam, sinurot nakpayan dito balay tapno kasarita na lang. Ipilit na ti kayat na amay lakon ti family house me, ante. Pimasyar ka matiti balay, Insan Joel. Wen, insan Karen, sinampot ko timay ditoy. Kaputarimor ni nanang. Kasta ka di, Insan? Wen, insan. Ayan, Uncle Pablo. Napaniji talon. Sinarungkaran na nagiti mo lami anateng. Ay, pasensya kayo na. Numan mano aklaan nga may pasyar diti balayo. Ni Auntie Leslie ti kanayon nga umay diti balay, Insan. Anya? Inal daw akasarsarita na ni tatang ko. Ha? Kat, anya nga't ibagbagana kin Uncle Pablo. Kaya't ni Auntie Leslie nga ila minti family house. Tapno anda kan umot bingay na. Anya? Kunak man no amom day taba naginsan. Diyak amo insan. Ti amok lang. Kat kanayon ama pa na sugaran ni nanang. Ha? Agsugsugal na Auntie Leslie? Uwan insan. Kanayon pa napudot ti ulo ni nanang. Nukas di maapak iti sukal. Ay sus! Pampanunutek pa yan tagsarda nga gadal. Kaputa makurkurangan akmat iti pagbayad ko yung pagkadalan. Imposible day tayo, Insan. Baknang kayo. Ape anak ko na makurkurangan kay ti pagbayad ni Jeskulaan. Kurangan tit itod ni nanang allowance ko, insan. Day tatag pa iso. Sa dino tinagkapwam, Joel. Apay nga itala sumangpit ka. Ako. Napanak iti balay da, Uncle Pablo. Di matimbagak kan ka saan ka mapmapa ni Jebalayda? Nilang matkari na kasinsing ko tinakasarita. Gaputawan mo ng Uncle Pablo, nanang. Kat! Adda ka di imbagbagam kadakwada? Anya kumangay tibag kadakwada, nanang. Di may papanit di pa nagsugsugal ko. Di ka gipulpulong itararamida ka, Joel. Adda planok para itinapintas to ang masakbayam. Nanang. Kaya't ko na may lako ti family house me. Tapno dan to aramatem nga gadal. Apay ka din, nanang. Makurkurangan tayo ka din. Tapay anas kan pala nga ilako ti family house yo. Saan ka din nga do ti kwartayo, nanang? Saanin anas ka nga ilako pa ti family house yo. Kaputa pag nanaidan pala da Uncle Pablo ti balay. May sakamot! Agpapada kayo iti rason! Pudnumat, nanang. Saanin anas ka nga ilako yo pa da family house. Kukon da da Uncle Pablo. Kaputa damot ten bukod tayo abalay, nanang. Tilaing pakasdawak. Jakmeten makikita ta asawa ni Leslie. Nag-abroad nga ta. Jak mo, Uncle Juan. Uray siya. Kat jakmeten makikita ni Bayaw. Jakmeten na damag day ta ni Leslie. Hindi may nakinasarita iti balay. Baklang ni Bayaw. At the family business da kadagiti kakabsat na. Ngam no apay akayat pay ni Leslie nga ilako ti family house me. Uwan nga raod ka na kan. Di na lang mapanunod. Asikatin ang tulong idigan kwa na. Tapno makaturpo si ti panagadal na iti kolehiyo. Jakmet kiti sing-singir day taken kwa na, Uncle Juan. Nalpasan day jay. Nasimpit na kitay. Kaputa di mo singir kan kwa na day ta. Idinto ta karintaran na ka na ilako ti family house yo. Manong Pablo, adan nakasarita ka bayar ti sular kan balay dagiti dadakkel ta. Anya? Nakisarita kan ti umay kumatang iti family house? Itinto ta sa anak pa yung manugot? Una, dakkel mo ti karbo nga kiti balay kan sular?
Gaputag kab sa tamat. Jag umanugot iti kayat mo ang mapasamak, Leslie. Pundar dagiti dadakkel ta ti solar ken balay. Napatag kanyak ti family house. Aha, kaya't mula bukodan ti family house, Manong Pablo. Saan napudno dayta, ading ko? Nawaya kayo latang nga umay ti balay ti pamilyam. Basta ilakutan ti family house, Manong. Dayta ti pangngadang ko. Jag kayat dayta desisyon mo, Leslie. Di mon pakibyangan ti family house tayo. At damutin bukod mo abalay. Ken naalwan ti panagbiagyo nga kasawa. Natangka na talaga ti ulo, Manong Pablo. Apa nga gragot ka launay amang ilako iti family house. Leslie, ibagam man kanyak ti rason. Sumbatan nak. Anya ti rason. Tapay nga gragot ka launay amang ilako iti solar ken balay. Kasapulak launay ti kwarta, Manong. Itaman pa'y apagparikotam ti kwarta. Kat nagbak ng tinakay kama nga mapamilya. Anya nga tano. Isingir ko matken ka tinagastos ko idagad adal kay ti kolehiyo, Leslie. Manong. Jakon pinanunot ti bukod ko ang masakbayan. Matulungan ka lang ang makaturpos iti panagadal mo. Tatang, mabantay iji balay daan ti Leslie. Itamat laang. Apay ka di anak ko. Inawagan nak ni San Joel. Anda ka no sana nasayata mapaspasama kita ijay. Anya? Mabantay yun iji balay da, tatang. Mabitlaang, tagpalusak anak ko. Anya tinapasama kating ko. Apay anaibos amin at dagiti kagawaan nyo diti balayo. Imbayad ko kadagiti utang ko, Manong Pablo. Anya? No jak mataramidan na ita. Ipabalod da. Ayan ti asawang. Nabayagan na nagsina kami ti asawag. Anya? Pasensya ka no limod ko ti amin. Iswa kayat ko may lakon ti family house. Tapno pagbayad ko kadagiti utang ko iti sugal. Leslie? Pinanawan nagtasawa. Kapoy tinalabas sa panagsugsugal ko. Pagbababawiak na itangay naramit ko, Manong. Iswa pakawanan na ko, ma. Ading ko. Saan la dagiti gamit ti may dainana? Nudi ka, alaan pa yan ti bangko ti balay mi. Anya? Awanan ti pagnadan mi ka ni Joel. Kan siguradong agsardangan ti anak ko iti panagadal na iti kolehiyo, Manong. Mala. Di mon pagparikutan day taading ko. Mabalin nyo, tumiyan ni Jibalay kini Joel. Katsak matan ti makamoy ti panagadal na. Nakababayin matkan ka, Manong. Nakasingsingpot ka. Sinadaan ka lang tumulong kanyak. Agkapsat ta, ading ko. Awanan ti sa paling agtinulong. No saan adata ngagkapsat. Anyaman ti dumteng apan nubo kiti biyag dagitin tulatag kakabsat tagbibinadang itirikat kan ginawa. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Agiyaman kami. Biyag, ti tao. Pagawid tayo di lugar ni Hani. Tayam amo kay ti kakaisunang anak ko. Sige, honey. Kayat ko. Kat kasano ti anak ko. Ikuyog ta ka di. Una, tapno kita damat iti anak ko. Anak, isunin na naman Janet.
Tiagbalik na may kadwa nga inan. Ni, iso ti bagbagakan ka nga anak ko. Ni Nathan. Agmanuak, nana. Kaasyan na ka ti Diyos, Barok. Isumat ti anak ko, ni Meryl. Nice meeting you, Meryl. Kastamat kan ka, Nathan. Manong ko na iti anak ko, Meryl. Ta inauna iti makatawan nga iti sika. Kasta ka di? Ala na nang, ingkagidasaran. Nabisinan kami ang nagbiyahe. Anak, plano mi ti agkalay sa akin ni Nana Janet. Okay kadikan ka, anak. Tatang, numay pa man iti pakaragsakan niyo, nga ramidan. Suportado ak kada kayo. Agyaman ang karot, anak ko. Nakalpas ako niti panagadal ko. Tilangan pa nag-board exam ko ti sumarunong aramidan. Iso ti bagi yung ti panunutan niyo. Agyaman nak, tamawatan nak, anak ko. Daragsak ka ka di iti kadam di ti lugar mi, honey. Juan Miller, maawat nak ti anak mo. Kas may kadwa nga ina. Nasingpot ti anak ko. Mawatan nak na jay. Naimbaglakit din, tagpadadaan na singpot iti anak ko, Miller. Un nga ron, iswan alaing ti Diyos. Ngamin, amuna nga katunusan na iti anak ta. Iso adata ti pinagtumpong na. Kablawan kayo tinaragsak pa nagkalay sayo, tatang, nanang. Naragsa ka pa nagkasaryo, nanang, tatang. Agyaman kami, anak ko. Agyaman na, Meryl, anak ko. Nathan Barok, man nakaawat kayo nga anak mi. Saan kayo ang nagbalin alapad iti panaginayat mi iti amayo? Nanang, hindi pa ilangan naawat ko ni tatang. Amoy yun dayta, saan ka di? Ura siya, awan problema kanya. Tanong niya ti pakaragsakan ti ama, suportado Saan ka di, tatang? Oh, thank you, anak ko. Talaga nakasingsingpet ka. Patpatgan ka unay, anak ko. Ipatpatag ka mat, tatang. Ikarimi iti inayo. Adin tumapunas ti pabmatag mi kada kayong anak mi. Da kayo lata ti kapatgan iti biyag mi. Saan ka di, honey? Wan, pudno timbaga ti amayo. Ay, tatang, ningarod na ng tiarako po niya. Da kayo tirong bungagin na rakop. Wala niya. Oh my God, patpatgag nga asawa. At apay nabati nga urnong tahani. Pagrugyan taray jay. Aday bagbagati kapsat ko apakanan ni Jacinto. Bakante ka no? Kat no kayat mo, datanti mga bang iti dayjay. Kat bayat ano pa kanan? Tamok matasaan la asyak tinalaing agluto. Uray si Miller. Naimimas pa iti luto ka ngam sika. Malawan. Si mantibidan. Ang apay anabakan tiyanday di apakanan. Amangan mat no awan ti customer amangan ijay. Iso apimanaw ti sigod nga agab-abang ijay. Saan? Ado ka no ti mapanmangan ijay. Iso na lang tanagsakit ti sigod nga agab-abang. Kapampanaw na lang din namin sa nakalman. Ha? Kasta ka di? Ni timing nga ron ano kasta? Una, saan ka no pa yan ang ina ti abang? Iso amayat. No maalat aday di apakanan. Talaga apara ka data. Kumusta ti panagripason para iti board exam mo, anak ko? Medyo narigat. Angan patsak akabalak day jay, tatang. Wan, ano sa? Tapno makapasa ka. Kaya't maipakat mo lang ti inadal mo. Ken buyo gamit ti kararag. Tapno niya po Diyos, timangtad ken ka iti sirib ken laing. Wan, tatang. Talaga jak agliway nga agkararag iti Diyos. Sayang mo ti inadal ko, no jak maipasa di board exam. Nariknak, no kasano ti rigat yun ang pahadal kanyak, tatang. Ibon panunutan da ita. Di pa nag-examin mo, ti panunutan. Pagrebengak, ti magpahadalkan ka. Taanak kakat nga ron.
Nanang, nakastruk ko niti trabaho. Ha, talaga anak ko. Ay na, nagsaya atan. Makatulong akmatan kada kayo, Nanang. Tatang, good news. Adan trabaho ka. Ay, wow! Congratulations, anak ko! Agyaman nak tatang. Maipakat kung tinadal ko. Inakagtrabahon, tatang. Sige, aganat ka, Merel. Sumaruno kami tumat ka ni nanang mo arumar no madamdam, ah. Ang kuyog tan, Merel. Rumarak mo tan. Ay, nasasayaan pa eh. Ala, itulod mo pa yung umunan ni Merel, Nathan. Sa kan tumapan agtrabaho, wine. Awan tatang. Talaga ka sa tiraramide. Ala, inta agura yan iti tricycle apagluganan ta, Merel. Tatang, inkamin. Mapan kamin, tatang. Sige, aganat kayo. God bless you, anak ko. Rabin, ngamawan pa ila dagiti anak ta. Itaman lang narabyan da. Wan nga rod, malagip ko gayam. Di mo't agpada ti day of the giti anak ta. Anyang aldaw itaya. Sabado. Unang paiso. Awan mo trabaho da ita. Tagpada da iti aldaw arisdi. Ay, nalipata ka ti aldawon. Napanan nga yung dagiti anak ta. Apay nga awan da palahay. Panagkunap. Nasaysaya na ipudnutan ti amin kadananang kantatang. Merel. Anya, nga saan pa ang nakasagana, Nathan? Mabutangak. Awan ti rumbang apagbut ngam. Tanasing pat dagiti dadakkel ta. Ngam ti sa lusod. Paburda nga ta iti ipudnuta kadakwada. Awan amok nga mali. Wanulapad iti relasyon ta. Tasaan tamot nga kabagyan. Iso apat jet apaborda nanang mo kantatang ko. Kaya sigurado ang maragsakan ta. No ipudnutan ti amin. Anya di ko na yung nga ipudno yo, Merel. Nathan? Tatang. Adan nagkinaawatan mi ka ni Merel. Anya? Anya? Agin inayat kami ka ni Nathan, Nanang. Tatang. Adan na pasama kiti nagpautan mi. Tatang. Di ka pampanunot. Kasla kay agkabsat. Kasta din tinararamid yo. Tatang. Dakas ka din no nagkinaawatan kami ka ni Merel. Dagas para ka na kami itinayo. Uy, di kay ka di marugit. Agasawa kami ni Tina Merel. So ita, agasawa kayo mo iti anak ko. Jak kayat aramiden nyo. Di kay laagbain iti kastang aramidyo. Agsina kayo. Nanang, kasano Basta agsina kayo. Pumanogtan dito'y nuday tate ka sa pulan. Tapno mayadayo ka laang kininitan. Di kay pumanaw, Janet. Kasano akmutan ngay no pumanaw kan. Sige tatang. Nanang. Siyak lang ang ti pumanaw. Nathan, panawan na ka din. Sorry ha. Ngamjak mat kami ninamnama ang may parit gayam ti relasyon ta. Iso nga umadayuak. Tapno awan ang tiriribok. Ang sapulak iti trabaho, iti adayo a lugar. Nathan, kasano ako no panawan nakmatan. Kaya't ko ti makalipat. Isa mapanak iti sa bali a lugar. Tayo ti pagtrabaho ak nanang. Tatang. Saanan ang masapul nga umadayo ka. At ang trabaho dito yan ako. Unmat nga min, Merel. Pimanawan ni Nathan. Sa ita, pumanaw ka mahit. Aging ka nga daak iti dayto abalay. Saan na ka makalipat? Gapo iti sa mamarikrik-nak. Iso kayat ko ti umadayo. Tasapulog tigasat ko iti sa bali a lugar. Kumusta nga tandag iti anak ta, lakay? Manipod pimanaw da. Saan dan anagaw awid apulos? Wala nga ron.
Kailiw ko ti anak ko. Kailiw ko matan jay anak ko. Sigun ka ni Nathan, makumihom ka no iti trabaho na iti lugar anapanan na. Agpadada iti anak ko. Kastamat la timbaga na kanya, idi mo. Busy ka no iti trabaho na. Naibaglakit din ta nakailiw-liwag matlang na iti anak ta. Wan nga rod, kat sapay kumata maawatan data dagiti anak ta. Saan ko mga agsaksakit tinakam da kadata, lakay. Hello, anak ko. Hello, Nanang. Agawid akin dun may alawas. Ay kat nasaya at launay, anak ko. Sige, urayin mi ti panagawid mo, anak. Sige nga rin, Nanang. Tada para midak. Bye. Bye, anak ko. Anya, masikog ka ko ng Beryl. Uwan, Nanang. Pakawanan dak ko, ma. Nailaw anak iti lugar ang nagkapwak. Oh, asino ti ama ti sikog mo? Ko, intarayan na kun. Pimanaw apaman ang amwan na masikugak. Anya, unay kamatan anak ko. Nagtalakakan ka. Ti amok, nanakam kan nalaing ka. Ngam apaya kasta tinapasamakan ka. Apaya nagpaloko ka. Pakawanindak ko, ma. Ikarit, bumawi akto apaman na makapagpasngayak. Ala, gusto dahi ta na panagsangsangit mo. Aklo na mong tigas at anak mo. Ang datamat-amang tulong kan ko na. Uray awan amat isikog na. At data amang ipatag iti apo ko ta. Madilang amin tinakam ko. Nalaing ti anak ko. Nanakam abalasang. Ngamno apay ang nagpanoko. Apay asaan ang nagpampanunod. Ang dapay gundaway na amang ilintag iti nagbindutan na. Ubing pa'y ni Merel. Iso di ta mo ti mapasamak iti masungad nga aldaw bakit. Wan ba't di. Gamsayang. Tadi naman lamay kasar ti anak ko. Agpas nga'y abalasang ni Beryl. Ay, nagtaer ito apo ko ta, Janet. Wan nga wan. Maladaga pa'y lang. Ngumadlawan anataer. Nathan, tiimpanagan ko iti anak ko, Nanang. Tatang. Nathan? Nagaduanagan. Apay a Nathan pa'y lang. Uwan mat nga min, Merel. Amang ano'y baga dagiti tao apo tot ni Nathan ti anak mo. Takas lain junior mon. Basta kasta ti kayat ko. Naipanagan kong dayta iti anak ko. Hello, Tatang. Agawid ako ni Timabiit. Anya, ay nasaya no kasta. Agbakasyon ka? Nagikata ko ni ti trabaho ko dito eh. Isong agsubliak iti sigod at trabaho ko dito lugar tayo, Tatang. Anya, ala, adakan ka dayta. Ay, wan. Adamat ni Merel ditoy, naganaken. Intalayer ka no mo tinakasikog kuha na, Ha? Kasta ka di? Sige nga ro, Tatang. Agimpaki akpay. Agsarita tayo to dito balay. Apaman ang makaawid ha. Sige nga ro, anak. Bye! Ay, nagtairan tayo apo ko yun, Tatang. Wan, anak ko. Iso na laeng ta pinanawan mo ti ama na. Pinagtalikodan na mo't ida iti inana. Ha? Ang amsa na bale. Ato tayo mo't amang ipatag iti anak ni Merel. Saan ka di, Nathan? Uwan, Tatang. Tulungan tayo ni Merel. Takasimat. Nakasingsing pa ti anak mo, Miller. Manipot si Mangpet. Ison ti kanayon amang ub-ub pa.
kan mangpatpaturog iti anak ni Meryl. Siyempre kasla kabsat nan ni Merel. Iso napatagmatan ti ubing kan Juana. Masyan ngamin ni Nathan iti anak ni Merel. Tana istorya kan Juana pinagtalikudan ti amana ti ubing. Ay, naibaglakit din tada kayo kininatan akadwak amang ipatag iti apo ko, Miller. O sino dagiti napatag kada kayo ka ni Merel. Napatagmatan kada kami iti anak ko, hani. Gaputay ayatan ka. Ay, ayatan ka mo't, Miller. Mala, intang ro dagdigusan. Tama nga numala daw tayo iti papananta. Tatang, jak sumbrang iti trabaho kita. Tao awerak ni baby. Sigurado ka? Uwan tatang, nagpakada ako ni iti boss may. Nathan, ibagaman ti agpaiso. Kasta unay nga minti pa ng tulong mo ka ni Merel. Abay, ada ka di malan nagkinaawatan nyo, adwa. Ha? Ne, awan mo tatang. Nabayagan na nagsina kami. Ken linipat minday di arik namin ititunggal maysa. Nasayat no kasta. Naalas kami nakita ay anak ko. Uray saan kayo ngagkabagyan ka ni Merel. Naalas akitaan no ginayat kayo. Tagasawa kami nga rod iti inanaan. Uwin tatang, amok akontra kayo iti dayta. Iso na bayagan alinipat mi dayta ka ni Merel. Agyaman nga rod anak ko. Rumor kami bit ka ni baby, nanang. Anya, papanad nyo. Adalamapan ko gatangan ni J Plaza. Ikuyo ko ni baby. Tapno makarelax mat ni Merel. Ay, nasaanan. Di mon ikuyog ni Balong. Mabiit kami lang, nanang. Agsubli kami adagos. Mangarkilak iti tricycle apagluganan mi. Saanan ko nakmat. Ala, yagmon ni baby. Di mo na ipartakan ti agpataray manong. Kasa anak mo't ngagdardaras. Masiguro na naman sa ng tinapunto kalungyan, nila. Di ka gubutik! At na masama talugan! Apay aklat, panang-panang mo kada kami, anak ko. Apay. Miller, di ka unay at latinit. Tapno saan nga agsakit ti barukong mo. Nasakit di papanawon ti anak ko, Janet. Jay anak ko, kasta unay ti panagsangit na ijay silat na. Ala, ingka kita ni Merel. Kasano kami ni ti anak ko. Tawan mo ito ni Nathan, nanang. Nasapa na ulila ti anak ko. Anyat kayat mo asawan, Meryl. Uwan, nanang. Tatang. Aklo na kunti kinapudno. Ni Nathan ti ama ti anak ko. Anya? Inlimad mi ti amin kada kayo. Tamo mi akontra kayo iti relasyon mi. Idi pimanaw kami. May sa lugar ti napanan mi. Kat intuloy mi ti relasyon mi aging ka nakabukal kami iti anak. Kat iso ni baby. Ipudno mi kumanti amin kada kayo ngabkas jay matan tinapasama kan kuana. Anya? Ti apo ko kaya. Umay ka mama po. Pakawanan na kami. Nulinapdan may ti relasyon nyo iti di anak ko. Merel. Maawatan da kayo, tatang. Iso adi kay madanagan. Saan kami ang nagimulay ti sakit tinakam kada kayo? Agyaman na. Tanda to apo ko. Kapangalaglag ipak iti di anak ko. Agyaman na. Lolo, wala ni mami, karup-rupak kanon ni daddy. Una, naitan na po. Karup-rupam launay.
Isu asik hati little Nathan ita. Ay, gwapo ka di daddy? Wala, guwapo akasken ka apo. Agkakaingas kay nga rod. Agpada kayo agwapo. Ay, nakpay gaya magdigos, lolo. Sige apo. Ay, Diyos ko. Agyapan naktayimpay mo kada kami ti apo ko. Apakalaglagi pa iti day di anak ko. Ket di mo ko mabaybayan. Tarabayan iti sa dinuman apapanan na, apo. Nasakit ti mapukawan iti patpatag iti biyag. Ngam na ayat una iti Diyos tadalat na napinta sa plano na iti tunggal pasama. Kat tila dingit anapasaram sukatan na iti ragsa. Alaga gayam ditan tinagibusan ti pakasaritaan dito iti rama tayo biyag. Ti tao. Insura ti pagayam yo Jena Almoite. Agyaman kami kat Diyos tagina kada kayo. Amin. Biyag. Tita! Rita, huyuga ka nun ni Sir Mauro amang itulod kin ni Ma'am iji airport inton bigat. Di ka sumuron? Ay, saanan? Aglabaak pa'y ami. Naurnong manandag iti labada ta diti balay ti amo ta. Sige nga Rod, tano siya, kayat ko ti makapasyar. Iso asumuro ta kin ni Sir amang itulod kin ni Ma'am. Kaano ka di manin nga agawid ni Ma'am Feli dito'y Pilipinas, Sir? Kalpasan man ang ti makatawan, ami. Mabayag man nga Roden, santo agawid, Sir. Wen, mabisin ako na. Tinasayat, manganta pa ami. Dumagasta iti may sa restaurant. Ato iti kutsara kan tinidor mo, ami. Ti imak, Sir. Apa yung pinagpatan niyo? Nagpintas ka, ami. Kasta unay ka pa ng put-put na itinakula ko. Sanak parparangan. I love you, ami. Nukayatin na agbyag ka na namay. Itin ko ami nakasapulam. Sir. Saan lasi ka titulunga? Agraman pamilyan. Mayat na lakit ti. I love you. Sir. Amok anak lahat ka. Iso asigi. Ikan nga iti gundaway mo agpanunod. No ti asawak ti pampanunutem. Awan ti pagdanagam. Taday jabrod. Baruak manan. No awan ti asawak iti din na. Ulitek, ay-ayatin ka, ami. No aklunag ni Sir Mauro, adun tanti kwartak. Magatang kunto amin na kayat